Afikile amaholiday yokuphela komnyaka sikhathi sokuthi labo abebazibekela imali ngemiholiswano nama-Stokvel namkha ama-society bayabe. Kanti nabo galajani nabo bavule indlebe namehlo bona bayokugalaja abantu abebazibekela imali solo kuthome umnyaka. Indaba yama-Stokvel ngiyo-ke indaba esiphetheko ehlelweni lethu lanamhlanje. Siyakulotshisa mzomkhulu nguBranko Nkambule okomloyisane kwaBhoholo Sibuya Nenyanda. Ngokuya kwembalobalo zobulelesi zekota yesithathu yalomnyaka kuqekezwe indawo ezihlala abantu ezizinkulungwane ezisithandathu nama-45 kwathi ezingahlali abantu zaba zinkulungwane ezine amakhulu alithoba nesumi. Kanti obunye ubulelesi obuhlalisa amapholisa kabuhlungu kukwetshelwa kwama-Stokvel imali ngalesi sikhathi somnyaka. Mbeki indaba wethu Philemon Sikhosana ungene isihwa wasibuyelana nasi Iindaba. Igama elithi Stokvel lisusele egameni Stokvels okulihlelo lokuthengisa inkomo ekhabe lenzeka phambilini esifundeni seMpumalanga Kapa. Abantu kade babuthelela imali nokhunye ukuthenga inkomo kanti kula ekwathoma khona iStokvel. Alo nabo galajani balula indlebe nabo basahlela abantu abachafazeka kulula. Bahlala lena kulula lichuwana. Yale rokupela re kere milatho ya batho bana bana le kubeka Christmas bana bana sakuja. Magama abuhlungu la akhulunywa umuntu omdala ababezithelelisela imali eLimpopo. Indaba le sayihatsha SABC ngomnyaka opheleleko nakuza kusahlela iStokvel mhlazana siyokwaba imali emzini othileko. iStokvel namkha umholiswano yindlela yokubulunga imali nisiqhema bese nyabelane nakuphela umnyaka. Ikhambi imhluku emholiswano kune abantu abaholisana ngenyanga kuve nalabo abanikelana nakuphela umnyaka bese kube nalabo abathengelana igroza ekupheleni komnyaka. Kodwa kikho konke lokho imali yakhona idluliselana ezandleni ekukulapho kunobungozi khona kukhulu. Ilizwe lekhethu lidosa phambili nazizembalobalweni zabantu abangasebenziko. Mhlapha nje iziko lezembalobalo iStats liveze bona zehlile imbalobalo zabantu abangasebenziko. Babantu abayi-16.7 million abasebenza eSouth Africa pha ukuthi abayi-7.8 million ngabasafolako. Izinto ezifana neStokvel ziyasiza lokho ilunga lomndeni lifuna ukubulunga imali ukwenzela bona ngesikhathi sika Christmas kudliwe ngekhaya kube nemali yokuxolisa abantwana esikolweni nakuthoma umnyaka begodu kuthengele ijuniform yesikolo nezinye insiza zekhaya. iStokvel azingenelwa kaphela abantu abahlakako kodwa nalabo abasebenzako banazi iStokvel njengoba kungenye indlela yokubulunga imali nokufeza ezinye imfiso ngemalabo. Tunele imingwaka ya more than 20 years ridia Stokvel seki nare bona siritswela mogula ka baka la rena ba bangwe le dinto re a rile ka baka la tšhelete ridiana. Kanti iStokvel phela vele kufanele sidlale iStokvel ngoba sabantu abangasebenzi sabantu abahlwempu nje kodwa ngiyanxusa umphakathi mhlambe uma ngenzeka ukuthi mawudlala iStokvel awudlalele emabhenki mhlambe into engenzeka ukuthi uma besohlukaniswa singahlali umuntu sisamba ngoba mhlambe abantu mangabe iStokvel sihleli kumina mhlambe khona abaziyo ukuthi khona iStokvel esihleli kumina ngisho ukuthiwa akuyena umuntu waseduze mhlambe umuntu wakude kodwa agcine sazi na ukuthi khona iStokvel esihlala la mhlambe abantu abadlalela iStokvel bazidlalela emabhenki ukuze mesihlukaniswa sikhishwe emabhenki singaficakali sisendlini. Ngokuya ngokuhubhululo lephiko lababika indaba ezemali iMoney Web ibibulo leStokvel libiza imali engange-45 billion yamaranda kanti izibalelwa ngaphezulu kwe-800,000 iStokvel esikhona elizweni. Umnyaka opheleleko uMaKwaZulu-Natal wangenelwa zinlelesi zambulala akwaziwa bona abogalajana aba bajola ngibani ukuthi umalo uphethe imali eStokvel. Kodwa imbiko ithi izehlakalo ezifana nalezi zikhwezelwa amalunga omndeni aziko bona ngelanga elithileko uzabe ukuhlukaniswa imali. Ngokunjalo nelinye ihlangothi lesintu lokulobola nalo libonakala lisahlelwa kukhulu zinlelesi nazizwe bona emzini othileko kuyalotsholwa. Izazi eziningi ngezemali kunye nabaluleki bakhuthaza abantu ukuthi imali ayingasaphathwa ngesandla kunalokho abathumelane yona ngama-account wembhanka. Manje umbuzo uba sekutheni le yokulobola nayo kuthunyelwana yona nge-account yebhanka nami. Ngiyakabani le-account ezokwamukela imali leyo? Uthembeka kangangani umuntu loyo? Akana ngikwelede eziza kuchinga zidosa imali leyo ilobolo liqine likhambe lonke.
Okhona kwamraro ukuthi ngombana imali ezifana nezamalobolo bathi nasele bakhambile abazokulobola zibekwe emsamo lapho ekuthiwa zibikwe bezimini bona bazikhotha ubusuku bonke. Alo abogalajani abazoyilandela emsamo apho imali leyo nami bathindithe isikotlelo sisale sigedeka sodwa. Zithini zazesintu? Because ngeke kwakhonakala Branko ukuthi imali yayilobolo ikhambe ngomoya njengokutsho kwenu batsho ukuthi iya transferlo akukhonakali ngoba inobuzimo phakathi mtele yendlalelwe imiseme kube nalapho iyakhonapho kubikiwe bezimini ukuthi ba usofana kusasa kunabantu abezako then nale lapho isuka khona babikile ukuthi sisa umkhungori sokulobola kwamasilela manje nayokhamba ngo-2022 nanyana iphuma le kwaNkambule mtele bayibike ingezi bazokubika kanjani nangabe ayikalali kwaNkambule kwamasilela soyibika kanjani ukuthi nasi umlando kaSofana naso la ikhona. Imali yamalobolo iya nabaphasi ngoba isona lokulobola uze bathi silinga ubukhazi lethi imali ayibeke phasi uyibone uyangizwa ibikwa isasuka ekhaya lisayokulobola nilandela amanga benibana ningaqedelani ngaphandle kwabezimu senza kokuhlakanipha kwethu ngesilunge. Imbhanki ezikhulu nazo sezithoma ama-akhawunti aqalelela iintokfela kwaphela. Amabhanka la akhona nokwabela amalunga imali abazweni ngayo nalifika-ke ilanga lokwabelana. Amapholisa akhuthaza abantu bemrholiswano bona bangakhambi barhatsha indaba yokuthi bayoyaba nini imali estokfela. Nakukhonakalako akusetshenziswa zona imbhanka ukwebelana imali leyo. Lihlelo Sibuya Nenyanda nakhona ufika kuyifunyana pheze sesichapulule yonke inyanda sale sewubambana nakhu okuseleko. Endlini zethu zohatshela sinobaba uAndrew Lukhele ngosihlalo wehlangano yenqhema zemihloliswano iNational Stokvel Association of South Africa iNASASA. Asukwamukele mhlanti wendlunkulu inyoni yasindwa sisila sayokusuka. Ngiyabonga. Nabongosi sithokoza kakhulu ukufika kwakho. Indaba enkulu njengoba sesifike kulesi sikhathi somnyaka kusikhathi sika December sekuyiwa khona kubo Christmas abantu besolo bazibekela imali sekufike isikhathi sokuthi bayokwabelana kodwa nomunye kangasazibuze ukuthi nasikhuluma ngale hlangano yama Stokvel iNASASA sikhuluma ngani mhlawumbe ngakho usivezele ukuthi isebenza ukwenzani isebenzisana njani nenqhema zama Stokvel. Yeah, ngiyacabanga ukuthi iStokvel zaziwa kakhulu la eSouth Africa for more than 100 years. Ziprovile ukuthi zikwazi ukukhulisa imphakathi abantu bakwazi ukuzibekela imali basabantwana ezikoleni bathuthukisa amabhizinisi wabo. So abantu abamnyama for many years bebakwazi ukuzithuthukisa ngazo le iStokvel lezi. Now iNational Stokvel Association yafonywa ngo-1988 nabaningi bazokhumbula ngo-1988 bekuyisikhathi sobandlululo se-apartheid. Abelungu ne-government yaleso sikhathi beyithi iStokvel azikho emthethweni. Uyacabanga ukuthi ngesikhathi se-apartheid bekhona ungabi i-trust yabelungu bengekho enhlanganweni zabantu abamnyama. Kaningi bebacabanga ukuthi abantu abahleli eStokveleni bakhuluma ngokuthi bawisa umbuso. So bangayikholwa nje indaba ukuthi bahlele lapha bakhuluma ngemali kuphela. Bekhona nomthetho othi umuntu othatha imali emphakathini kumele abe ne-license yokwenza njalo. Akekho umuntu onganika iStokvel i-license. So bebacabanga ukuthi iStokvel zikhompyutha namabhank. Ngeke ukhompyuthe nebank if uthatha imali ngeweekend ngeMonday bese uyayithatha futhi the same money uyisebank asi-competition le. So bemele kube nenhlangano ezokwazi ukuthi imela abantu kulezo zinto lezo. Sisaza kubuyela kiyo nje le nkulumo engithatha ukuthi inkulumo ye-compliance bese ekusebenzeni nekusebenzisaneni
nengiqhema lezi zama Stokvel inasasa isebenzisana njani basizana njani? Okokuqala kunemithetho eminingi eyenza ukuthi iDokvel zingasebenzi kahle. So inasasa ilapho kubheka ukuthi lo mthetho lo olethwa igovernment uyahambelana na nento ezenzekayo emphakathini ukuze kuthuthukiswe umphakathi. Kunenkinga eziningi abantu bama grocery, iDokvel ezithenga ama grocery. Ama grocery kwesisikhathi lawa abathengayo awekho esimeni esiright. So ezinasasa senza sure ukuthi one bathola ideal eright la abathenga khona lezo lawa grocery lawo. Two, lama grocery asesimeni sokuthi angahlala isikhathi eside. Remember abantu abathenga ama grocery ngeDokvel bathenga in bulk, so izinto eziningi ezwenza ukuthi zihlale mhlambe few months after banikane lezo zinto lezo. Fana senze sure ukuthi ababaniki ukudla okuzo expire uma bakuphuma la e-store. So kunenhlangano eziningi esisibiza ngama society, ama burial society, I mean sibiza ama groceries njengoba ngisho, amanye ama investment. Siyasibafundisa abantu ukuthi mabafuna uinvesta imali bathole ulwazi kubantu abaziyo ukuthi investment isebenza kanjani, ukuze futhi ba-avoide ukudlelwa imali abantu abathi bama advisors kanti bazobathathela imali. So inasasa ibheke into ezinjengalezo. Ke wathinta indaba le ekungeye compliance ukuthi kufana nokuthi nasasa isihlangu ivikela umphakathi lo, kodwa nikhona imithetho ke ngokwelizwe ekufanele abantu bayilandele bayisebenzise. Ngiphi lemithetho? Imithetho miningi kwesisikhathi imithetho iprotecta bona nje abantu beDokvel. Angeze example ebank ngiyaya mina ngiyoboleka imali noma ubani umuntu angayi ukuboleka imali, mari ibank kwesisikhathi yakubheka ithi wena ngathi ngeke ukwazi ukusibhadala abakuthembi. So eDokveleni abantu bakhulile manje sebayazi ukuthi le mali abayibeka esayidini bangakwazi ukuthi bayiboleke within igroup yabo. Umthetho uyavuma ukuthi bakwenze lokho. In the past bengeke ukwenze lokho. So senze sure ukuthi le mali le abathi i-risk yabo mos. So bayathembana bayazana ukuthi lo uzoyibhadala, mangayibhadala ngizoya kumalumakhe or senze njani. iDokvel zihamba kanjani ngoba sesemphakathini. So umthetho okhona nase ku government. Sekuvela le ndaba ke esihlangene ngayo yokuthi ngalesi sikhathi ke kunegebengu-ke nazo ke zifake amehlo lapha ukuthi nangabe kuyafika isikhathi sokwabelana nabo bayangena khona lapho. Zifika kangangani lezi ndlilo kini? Kunesizathu why every year ngalesikhathi siba la siloko sikhuluma ngale nkinga le, ngoba abantu bamaqala ukufaka imali ngoJanuary every month or every week. Le mali abayifakayo eya ebank incane, so igibe ngasinto ezibona iattractive. Inkinga isuka mase le mali seyininga ngithi sebank sekumele ibuye abantu bazoyidivide la. Inkinga icala lapho. Number 1, uchairperson ne treasurer la abayi2 esibathembile ukuthi bazolanda imali. Kusisikhathi bahamba ngeTaxi. Baphethe 200,000 eTaxini. Nama ngisutsotsi mara kusisikhathi uba tempted ukuthi ungenza something la. Kuba khona ke nabantu abaphakathi abaseyiDokvel ngokwabo because of the excitement. Abantu bajabula babe excited. Abanye bakoloda abantu imali somewhere. Athi umuntu hayi ngelanga so imali yeza sizonikana imali yami ezayo izoba ingaka, wena letha nje wena ngizokubhadala. So abantu abangaphandle abangasama members eStokvel bagcina sebaphethe information engabafanelanga ngoba abekho kuleya nto leya. Iqala lapha inkinga sebaze babathola abantu abaweak, abana protection, abana ama security. Inkinga iqala lapha. Ngiziphi iluleko esingabanikela zona laba bama Stokvel ukuthi bavikeleke ngalesi sikhathi? I-advice esingabanika yona much as amaphoyisa siyawathemba, iSouth Africa inawo amaphoyisa enough ukuthi bangaze bagade neDokvel. So into elula abangayenza abantu ukuthi the same way as batrusta ibank, fela bathembe ukuthi ibank ingabenzela ukuthi babe nama account
imali distribute ingena ku account baye emeetingini sebazi ukuthi umuntu unamalini e-accountini mangabe khona isikhalo nemibuzo into abazoyikhuluma etafuleni mari imali ingezi nje iningi. I think ungathi abantu bathatha imali zihamba ngemoto ezinama security bokuyini abantu abayi2. Ngokubona kwakho ngoba siyabona ngendlela ekwenzeka ngakho ukuthi iintokfeli zinomthelela omuhle nemnothweni welizwe. Ngilokhu ke kanenge bazokubiza ukuthi kukuthuthuka komnotho womphakathi. Ngokuthanda kwenu nibona ukuthi ngikuphi okunye okungenziwa ukwenza ngcono ukusebenza kwentokfela ukuthi zuthuthukise wonke umphakathi kunokuthuthukisa kuphela labo ekutholakala ukuthi bamalunga walayo maclub engibeke njalo. Iintokfela zinomlando ukuthi ba ama-club abantu abayi10 abayi20 kaningi babheka phansi babheka lento le abayenzayo bacabanga beyond le abayenzayo. I think into emele siyenze njengabantu abamnyama ukuthi sicabanga ukuthi mawuhlanganisa le stokvel esingapha nalesi siendapha siyinto enkulu. Mhlawumbe isikhathi sifikile sokuthi imali ingachange nje isuke la iye la kuphela. Sizenzele izinto ezenza ukuthi nathi ngelilanga sibheka ama investment sithi le building elapha yana yenziwa abantu beitokfela zangale kulesa strat. Mhlambe sithola iadvice uzonza ukuthi imali siyikhulisa kanjani. Kungabi imali nje ehlele emabank ethuthukisa abanye abantu abangasisizi nga next. Ngicabanga ukuthi isikhathi sifikile abantu abancane bacabanga ngcono namhlanje abafani nathi bakhuluma ngama investment ama properties investment stokvels and all those things. Ngicabanga ukuthi ngokuthuthuka kwabo laba abancane indlela yokwenza izinto eitokfeleni izoshintsha. Ukuvikeleka kanengi ke namhlanje sibona sekunzima kabanengi ngoba sekhona nalabo benza intokfele za online. Uthola abantu bafaka imali nakuboma WhatsApp imali zabo zibalahlekele bangavikeleka kangangani lapho? Le question important kakhulu. Into yenza ukuthi iitokfela zisurvive isikhathi eside ukuthembana nokuthi bakhetha abantu ababaziyo abasemphakathini la abahlala khona. Mangeba imember yestokfela ngazi ubhuti wakho ngazi umama wakho ngazi ugogo wakho isibongo sasekhaya sibaluleke kakhulu ukuba ngibe yilunga lestokfela. If ngingabhadali mina isibongo saka Lukhele siwela phansi ngiyazi abantwana abamnyama into enkulu kangakanani. Some of us siyazama ukuthi sipreserve lento le esebenzayo for abantu beitokfela ukuthembana lokho. Kodwa isikhathi masiya ukuthembana kodwa akubi enough. Fana sihlanganise ukuthembana na something else ezo protect abantu. For instance abantu beitokfela abahlala 20 years balokuba la istokfeleni abana constitution banemthetho nje e5 abayaziyo ukuthi senza so ba right. Kuba nenkinga manje mase kuliwa mhlawumbe umunye wenza something la. If uya emaphoyiseni uend up in court awubi neproof yokuthi lo uphule umthetho number 3 othi senza so. So abasakwazi ukusizakala court ngoba kunale gap yokuthi ababhalanga next phansi. So siyaba encourage ukuthi abantu babhale iconstitution noma kuyi one page nje something abazoyisayina bonke ecourt iyasebenza lonto. Sesivala lapha kuna sasa ningayelelisa na ukuthi laba bama stokvel wemali basebenzise itechnology yanamhlanje ba transfer nabayaba kwemali. Sibakhuthaza kakhulu ukuthi isikhathi samanje siyashintsha. Imali ngelilanga ukuyibamba ngesandla ngeke sikwazi ukuyibamba. Mari life is continue. Ngicabanga ukuthi siya lapho nabantu beitokfela kubalekile ukuthi ba adjust bashintshe necard mari babe careful ukuthi technology ingabathatheli imali phela. So siyafunda every day. Sithokoze khulu Baba Lukhele ukuthi ube nathi uzosikhanyisela kulesi sihloko sethu namhlanje. Ngiyabonga. Mlaleli mbukeli kumnandi kena kunje ngoba nalwazi silithola lonke sokuragela phambili ihlelo lithi Sibuya Nenyanda.
Sizirhubulula la zikhona, sibuye nazo siziphethe ngokudlegana kwazo. Nanyana zikude kangaka, siyafika lapho. Zepolitiki, zomnotho, zomphakathi, zamasiko nezimo. Sizibopha zibe yinyanga. Sizichapulule nasifika nazo kuwo. Sibuya Nenyanda, lihlelo lendaba ezinabileko ku-DTT. Qobe ngabulosibili iphiko lendaba ze-SABC. Singena esigabeni sesibili sehlelo Sibuya Nenyanda, sitshetsha zobugwale namasiko. Ukufundwa nofundiswa kwelimi lesindebele enkolweni nomnyanyo wesikhumbuzo seholweni lako nomtshahelo kuzindaba eziphambili emahlelweni wengonyama yamandebele okwanzunza umabhoko wesithathu kaMayitsha ngobe kavakatshele endaweni yabokhokho bakhe kwahlanga eDalmas engakumasipala weVictor Khanye eMpumalanga. Siphandle hlungwana sawusala lizembele ibukhali siyasabamba umbosa uvuduza sabamba ngobalala. Yamukelwe ngethabo nomhubo ingwenyama umabhoko wesithathu kaMayitsha kwahlanga. Umnyaka lokuhlangana iminyaka elikhulu ingwenyama uMayitsha wokuthoma afuduka endaweni le. Wayongzinza emthambothini eMpumalanga. Ingwenyama uMabhoko ibhodwe libutho layo nenkhulu zikamasipalada weVictor Khanye. Ikhambe yokuphetha isigaba sokubikela amakhosi amadala. Lapha kulele khona ukhokho wayo ingwenyama uFene kaMkhephuli. Owabusa khona apha bekwaba mhlana ilanga licimako ngo-1961. Ukusuka lapho baphambukele nesikolweni sabancane iMdumiseni Primary School efundisa ngelimi lesindebele ukusukela ngo-2021. Kuyasithokozisa ke lokho ngoba ngakusasa sikade ukuthi kube ngini enizosidosa phambili. Siyazichenya ngani, sizibethe isifuba ngani. Ngithi kinini nonke fundani. Ikhambo lidlulele eSemunkonde Sports Center lapho ingwenyama yethule umongo ndaba ogandelela ukusebenzisana ukuvikela amagugu nobukhwari. Ngithi nathi sisesigodlweni sisemahlelweni ukuthi sakhe isikhwama sesizwe esokwenzela ukuthi kwathini esijame phambi kwenu kungabi ukuthi sihimbe esijalo. Nangukuthi niyasipha noma niyangipa kuyawukhuluma isizwe ukuthi sona sithini lapho. Akusiko kwenkosi ngokwesizwe inkosi isuke igalelele isizwe. Ingwenyama ebawe imphathiswa zembusweni bona zibekele isitshaba phambili. Ivuleke namathuba wemisebenzi. Yabuka inhlangano zomphakathi ezisekelako ezisisekelo esivuselela amahlelo wamandebele. Sithole report from Department of Education ethi sinabantwana abayi-1800 abathola ama-distinctions kwesindebele. Manje sifuna ukuthi kwabanye abantwana nabanye ababelethi abangafuni ukuthi abantwana bafunde isikhabo isindebele siyafundeka siyaphaseka nabantwana bayekusela kuso ngoba basikhuluma ekhaya basenze esikolweni. Inkosi yendawo yanelisekile. Kulithabo khulu bona ingwenyama isivakatshele namhlanje isenze nathi sabonakala bona sibabantu amasiko sisawalandela. Njengekanyeni nanonyaka kuthiwa kuyayiwa endonjeni eholweni lako namtshahelo ngenyanga ezako. Lokhu kumenyezelwe ikomiti yengwenyama ekhwezela isikhumbuzo sengwenyama uNyabela kaMabhoko. Sinesifiso sokuthi umnyanya lo nonyaka nje siwenze ube mkhulu ukudlula yonke iminyanya. Umthetho we-heritage awuvumi ukuthi kwenziwe ezinye izinto lapha eholweni. Ngamanye amagama kuzaba nendlela yokuthi izinto ezingekho emthethweni zingenziwa. Isibonelo nje ukuthi nasele ungene ngapha ngeholweni awunalo ilungelo nelokudobha ilitshe la ngapha uphume nalo.
awunalo ilungelo lokugadanga umuthi noma lokwemba isihlahla noma bucabanga ukuthi umaroba zibukhali uyambona ngapha ngaphakathi kweholo. Ingwenyama isesesihlelwe nelo nanoma ke kube khona ijijilo zange likhambe ngendlela yakhona kodwa isesesihlelwe nelo. Ingwenyama igqugquzela isitshaba samanzunza sonke ukuthi sibumbane. Okhunye godu akuvezileko ukuthi kufanele abomasipala baqinisekise ukuthi isitshaba sakhe siyasizakala ngabo. Beka lapha kwahlanga ngingumapande ethombeni wendabeni ze-SABC eDelmas kwahlanga eMpumalanga. Nina bakomakoro liphelela lapha namhlanje ihlelo lethu asibuye sihlangane godu ngeveke zako ngesikhathi esifanako. Sibuya Nenyanda.